teams, gospodin Aleksandar Živković i košarkaš gospodin William Hatcher. William Hatcher will say his impressions first. Hatcher, please go ahead. First of all, it was a great victory for us today. Something that we really needed, something that we really wanted. We try to pride ourselves on taking care of winning games at home and just fighting. And I think that's what we did today. It was a close game all throughout the game too. The fourth quarter, I think our defense was pretty good. We held them to 7 points in the fourth quarter, and I think that was the key to the game. Both teams played, pretty well throughout the first 3 quarters. We shot the ball well. Both teams played solid defense, rebounded, but we were able to crack, them by holding them to 7 points and get the win. It was important, and my guys, everyone fought. Everyone contributed from the first man to the last man today. We had some guys play through injury, which shows, our character as a team. And, I'm just proud of our group for the victory today. And we'll move on and continue to try to get better and continue to try to win games. And, that's all that I really have to say. Thank you, Hatch. Just briefly translate. Hatch je istakao da je ponosan na ekipu i na način na koji su se borili. Rekao je da je ključno bila ta posljednja četvrtina kada je odbrana odigrala ključnu ulogu, da je Partizan zadržao Bešiktaš na 7 poena. Rekao da je pobjeda zasluga celog tima, da su neki igrači igrali uprkos povredama, što pokazuje njihov karakter. Rekao je da je ta pobjeda bila potrebna nama i da to je ono što želimo da nastavimo da igramo dobro, da pobeđujemo kod kuće. Da li imate pitanja za Hatcha? Hvala, Knežević iz Bete. Will, this is your team's second win in a row with a big difference and good shooting in the second half. How important is that for the psychology of the team, for morale? For certain guys, I feel like it's important. I don't think it's important for some of our, older, more experienced guys. I think we try to, we've been in a lot of different games, some close games, some tight games, and we were able to also get victories in close games. But, definitely whenever we're shooting well and we're clicking on offense and we're making shots, I think it ignites our whole team and gives us the confidence that we need, to play even harder on the defensive end. But that's good. It's always good for us. I think we got really good shooters. It just comes down to having confidence and shooting the ball with confidence, and I think we did that tonight. Thank you. Da li imate još pitanja za Hatchera? Thanks. Dobro večer svima, hvala što ste došli da izveštavate o Partizanovoj utakmici. Mislim da smo pobedili jedan dobar tim, oni su baš dobar tim, baš dobar tim. Ja volim i kako su formacijski složeni i sviđa mi se način na koji igraju i mislim da imaju odličnog trenera i nisu bez razloga na prvom mestu u ovoj našoj grupi koja je verovatno najjača grupa u ovom takmičenju u kom nastupom. Nama je pobjeda ta važna zato što su neki momci odlučili da igraju kroz povrede i to je onako što se kaže bila njihova odluka i dala je rezultate i
Zanimljivo je ta dvojica su onako među starijima, pa da vidim da li će ovi mlađi da nauče nešto iz toga. Nadam se da hoće. Generalno pokušat ćemo da uradimo isto što radimo i kad izgubimo. Znači da ovu utakmicu stavimo iza sebe i već smo glavom dalje. Rekao sam im, ok, super, večeras zaslužili ste, nemam pojma kako se ko opušta i šta radi, ne zanima. Ali generalno od sutra da se spremamo za Mordan iz Dvara, koji je koncepcijski vrlo zahtevna ekipa za nas, ovako kakvi jesmo. To je to. Ako imate neke pitanja, ću pokušati da odgovorim. Dobro, mogu ja opet. Može. Koliko ste zadovoljni time, ako se ne varam, prva ili jedna od retkih utakmica da nije bilo padovanih u trećoj četvrtini, u drugom poluvremenu, da se igralo sve u istom ritmu, dobrom šuterskom formom i pobedom, mislim, igrom vašeg tima u pobedi nad favoritom, recimo. Dobro, favorit jesu, to je bez daljnjeg sad. Koliko sam zadovoljan sam. Sad je tu vrlo bitno da se na ovo nadodgrad, mislim, da ovo iskoristiš za nešto dobro. A ne da, ne znam, za mesec dana pričamo, kako smo dobili Bešiktaš. Uzmi pa iskoristi, nastavi niz. Kapiram da je to najnormalnija stvar koja može se uraditi. Ako će sednu i da naprave, mislim, da sednu i da naprave od ovoga slavu, mislim da bi to bilo grešno. Iskreno. Može pitanje. Da li pobjeda, ali utakmicu krenula ipak odbrana, da Partizan teško može na koš više dobije nego posle 7 primjenih prema posljednju četvrtinu? Pa dobro, ovog puta je bilo to. Mislim da smo dobro igrali na kraju. Vrlo je, oni su neprijatna ekipa zato što imaju igrače koji je bukvalno, ja mislim, 4 ili 5 igrača koji mogu da igraju na dve pozicije. Pa igraju na jedan način kad je Štimac na 5, Clark na 4, pa onda drugi način kad igraju kad je Clark na 5, a na jedan način igraju kad je Strawberry vodeća dvojka, na jedan način kad je Roll vodeća dvojka, pa Vims na 3, Vims na 4, ali boga bili smo dobro koncentrisani i nismo imali previše, kako bih rekao, ti nekih grešaka, kako bih rekao, u rešenjima i tako dalje. Oni su dobar tim, normalno su postizali poene i tako, ali korektno smo igrali na kraju. Korektno smo odigrali na kraju. Kontrolisali smo skok, što je važno, oni su vrlo opasna skakačka ekipa, veliki su, atleti su, baš su snažni. Mislim, videli ste sami, znači. Isti je to tim s kojim smo igrali pre 6 nedelja i koji nas je pobedio u Istanbulu. Nismo bili u utakmici, jedan deo jesmo, drugi deo nismo, ali sad se to malo okrenulo i mislim da je to dobro. Jeste razmišljali o razlici poslednji napad? Neću da ti govorim. Hvala, izvinite, vazdušno samo, Đorđe si javio prvi on posle. Čekam dobro na redu. Imam 3 pitanja. Đorđe Miljanić, jedan klip Lotto. Znaš šta je Marfanov sindrom? Ne znam. Posle što Dobro, hvala. Prvo mislim da ste zaboravili da prokomentarišete publiku. I bila je cela ona akcija u vezi sa dolaskom u halu i urodila je plodom, pa ako možete to prokomentarišete. Kako misliš da sam zaboravio? Niste prokomentarisali u standardnom obraćanju u početku. Hvala publici što je došla u veće broju nego obično, već protiv na utakmici protiv Mornara, bit će slobodan ulazak na tribine. Vidiš, možda sam teo to na kraju da kažem. Hvala ti. Nemam čemu da govorim. Drugo, s obzirom da ste igrali veći deo utakmice sa 2 km centra, imali ste 10 skokova više. Možete li da objasnite, s obzirom da ste igrali protiv ovako, rekli ste sami, dominantnih centara iz Bešiktaša,
Pa mi smo igrali što nas je muka naterala zbog, mislim, Štimac i ove ljude poslao na klupu, sudije su ga procenile da treba da ga zaštite više nego drugi igrače i to je okej. Ali onda smo, mislim, generalno smo zbog povrede Majstorovića to radimo već duži period. Koristimo Novicu i na 4-5, ovog Birčevića na 4-5. Mali Koks ulazi sa klupe i Luković je standardno ta neka naša petice, to su 4 visoka igrača koje imamo i tu se sad počeli da minuti dolaze iza ovog malog Karahočića. To je to generalno. Mnogo zavisi od toga koliko igrači na 2 i 3 mogu u skoku da izdrže i koliko mogu da budu aktivni. Znači, generalno, Marinković, Robinson, Andrić i Vrabac, ako mogu da pomognu u skoku, onda možemo da igramo tu varijantu koju si ti spomenuo. Kad ne možemo, nekad nam treba Luković. Mnogo nam treba Luković, Marika. I poslednje pitanje samo, da prokomentarišete kako je Pot odigrao i kako je menio Ratkovicu koja je odigrao. Da. Ratković se jutro snimao da ustane sa stolice. I onda su ovi ljudi koji se bave fizičkom pripremom i medicinskom zaštitom, odnosno održavanjem igrača, spremni su ga da igra i da pomogne drugom problemu. A Pot ima najnezahvalniju ulogu u našem timu, a to je da je iz pozicije, ja mislim da je bio da li MVP KLS-a ili ne znam čega, jedan od, recimo. On je momak prihvatio da bude treći play u Partizanu za limitiranu količinu novca, za vrlo limitiranu količinu minuta i za praktično dan bez odmora, pošto trenera stalno koji svi ove mlađe. I on, pravo da vam kažem, to odlično odrađuje i recimo u zadnjih 3-4 nedelje postoji ogromna razlika u tome kako trenira. I to je dobro za nas. To je dobro za nas zato što nam daje još jednog ball handlera u sastavu i to je uvek dobro. Mislim, ja sam i znao da će mu trebati neko vreme da se privikne na igranje u Partizanu, na zahteve i tako dalje i tako dalje. Što kažu neki, učinio sam uslugu dovođenjem Pota. Evo, možda i nisu. Možda je zaslužili. Da je planirate u budućnosti da iskoristite koji minut dobije posle ovako nešto? Na silu ne. Iznad svega i iznad bilo kog interesa, individualnog interesa ekipe Partizana. A to, da se to nekom sviđa ili se ne sviđa. So far, so good. Znaš šta je to? Dobro to znam. Tako počinje mržnja. Gvozdane, izvolite. Veličkovića obično čuvate za ABA ligu, a sada je odigrao, čini se možda 20-30 minuta. Da li je to iznuđeno rešenje zbog drugih igrača ili dajete neki novi značaj ovom takmičenju? Pa, realno povezano je sa pitanjem koje je tvoj kolega postavio. Znaš, ne možemo da zovemo ljude da se vrate, a da kapitena držimo sa strane i tako dalje i tako dalje. Uz to on nije ni razmišljao da ne igra ovu utakmicu. I dobro, sad možemo da pričamo, ne znam, dosta primetili moment kad je potpuno izvalio nogu. Mislim, igra je povređen do kraja. I to je ono s početka što sam pričao, znači, ako ove mlađi ne nauče s toga nešto, onda stvarno možda ne treba se bave ovime na ovom nivou. Zato što čovjek stavio tim ispred sebe, on ne znam da li će biti zamordan. Nadam se samo da nije nešto teže.
igraju u kontinuitetu, da je sve oladila bi mu se noga, eto, toliko je bio povreda je takvog tipa. Mislim, jedino da ga zavežem, pa da ga izvučem s parketa. A valjda je svima jasno da koliko je važan za ovu ekipu Partizana. Ja mislim da je mnogo važan. Ne samo po tome što daje na terenu, već u onome što daje na treningu, u onome što daje u slučajnici. To je odgovor na to pitanje. Da li imate još pitanja? Znači, još jedan put da ponovim, protiv Mornara u 12:30 u nedelju, tribine će biti otvorene i tako se zahvaljujemo našim navijačima za podršku u vrlo teškim trenucima. Hvala. Prijatno.